Sawubona mthwakazi omuhle, sawubona sizwe samandebele, mandebele amahle. Sikuhlelo lwakho uhlelo oluthanda kakhulu isichazamazwi. Lapho sigiya khona ngamasiko ethu, sigiye la ngolimi lwethu. Phela ukuthi size sazi ukuthi singabantu bakamthwakazi saziwa ngolimi lwethu, yilo olusichazayo ukuthi singobani. Singabathwakazi ngolimi lwethu la ngamasiko ethu. Nxa silandela amasiko ethu siwaqathanisa nolimi lwethu, yikho kusichazayo ukuthi singumthwakazi. Sikuhlelo isichazamazwi, igama lami nguMathini Mlilo. Namhlanje sizochaza amagama ambalwa agoqela ukuchaza ukuma komuzi wesintu, umuzi wesintu asikamthwakazi. Sizoqala ngokuchaza ukuthi iguma lomuzi okanye izindlu zimi njani emzini. Umuzi yizindlu ezakhiweyo endaweni ethile, izindlu ezihlala abantu. Lapho kuhlala khona abantu kuyakhiwa izindlu, ingaba ngeyodwa yebo kambe, kodwa isikhathi esiningi esintwini kuba izindlu ezimbalwa, zingaba mbili okanye zedlule. Ngumuzi ke lowo. Kuleyo ndawo lapho kwakhiwe khona lezo zindlu kuthiwa liguma. Kuyacentwa lapho kuyabe kuthanyelwa khona, abantu bathanyela iguma. Iguma ngelomuzi lapho kulezindlu khona okuhlala khona abantu, yikho sikubiza sithi ngumuzi leguma. Umuzi wesintu kumthwakazi uba lezigodo ezigejeleyo zaqaqela umuzi. Izigodo ezigejelayo sizibiza sithi luthango lomuzi. Ake sithi ke sinatha amanzi mthwakazi omuhle, sisaqhubeka ngohlelo lwethu isichazamazwi. Umuzi ke wona sesiuchazile ukuthi uba lezigodo eziqaqela izindlu, ziba luthango lomuzi lolo. Lapho kungena khona abantu nxa bengena emuzini okanye egumeni sithi lisango. Lapho kungena khona abantu bangena esangweni. Esintwini kuyazila ukuthi umuntu angene iloba yikuphi komuzi. Umuntu ungena esangweni. Lapho nxa umuntu engena egumeni okanye emzini othile ungena ngesango. Kuba lamasango amabili isikhathi esiningi, isango liba sempumalanga, elinye njalo libe sentshonalanga. Akuvumi ukuthi umuntu nxa engena emzini womuntu angene iloba yikuphi kwendawo, kodwa ungena ngesango. Asiqhubeke mthwakazi omuhle. Indlu yokuqala nxa ungena esangweni, umuzi wokuqala, indlu yokuqala, isikhathi esiningi utholakala iqhiba. Iqhiba yindlu okuhlala abafana, okulala khona abafana okanye okulala khona amantombazana. Sikubiza sithi liqhiba lelo, indlu yamantombazana alala khona okanye indlu yabafana iba duze lesango. Liqhiba lelo. Ake sichaze ukuthi kungani iqhiba lafakwa duze lesango. Iqhiba lafakwa duze lesango lomuzi ukuze kuyahloniphisa esintwini sikamthwakazi ukuthi umuntu okanye umkhwenyana nxa efika ekhaya abesedabula iguma esiya eqhibeni uma ngabe iqhiba lakhe lwengemuva. Iqhiba lifakwa esangweni ukuze umkhwenyana nxa efika ekhaya kube lula ukuthi ayongena eqhibeni. Yisi sizathu esenza ukuthi iqhiba libe duze lesango ukuze kube lula nxa umkhwenyana efika, akuhloniphisa ukuthi umkhwenyana adabule iguma esiya eqhibeni. Liqhiba lelo. Ake siqhubeke futhi mthwakazi omuhle sichaze ukuthi yini umkulu. Umkulu yindlu lapho kuphekelwa khona. Umkulu yindlu lapho kuleziko khona. Iziko kulapho kuphekelwa khona, kuvaswa umlilo khona. Umlilo uyabaswa eziko endlini ebizwa kuthiwe ngumkulu lapho kuphekelwa khona. Umkulu ke lowo. Ake sichaze futhi njalo mthwakazi okumuhle ukuthi umuzi, khumbula sizwe sikamthwakazi ukuthi abantu bakamthwakazi ngabantu ade isikhathi esiningi bebethatha amakhosikazi
abe banengi mhlawumbe umuntu abe lamakhosikazi amabili amathathu amahlanu okanye okwedlula lapho esikubiza sithi yisithembo. Isithembo ke sona besisenza ukuthi umuzi ube lezindlu eziningi ngoba phela unkosikazi wokuqala uzoba lendlu yakhe yokulala abuye abe lomkulu wakhe. Nxa amakhosikazi esemahlanu kutsho khona ukuthi umunye ikhosikazi linye lizoba lezindlu ezimbili umkulu lendlu yokulala. Lokho kwenza ukuthi umuzi ube lezindlu eziningi. Umuzi ke olezindlu eziningi ubizwa kuthiwa yinquluma. Abanye njalo ngokuhlukana kwendawo bathi isithabathaba. Umuzi olezindlu eziningi ubizwa kuthiwa yinquluma okanye isithabathaba. Ngumuzi wesintu ke lowo. Asiqhubeke mthwakazi omuhle sichaze ukuthi indlu yesintu ibisakhiwa njani. Indlu yesintu mthwakazi omuhle bekuganyulwa izigodo. Izigodo zigejelwe zigqagqele umduli wendlu. Izigodo bezigejelwa okanye zembelwe zigqagqele umduli wendlu. Lezo zigodo yikho ke lapho kuzothi nxa kubethelwa uphahla lwendlu luhlale phezu kwalezo zigodo esizibiza sithi ngamagwana. Izigodo eziyizo lapho kuhlala khona uphahla lwendlu zibizwa kuthiwe ngamagwana. Nxa kulezigodo ezinjalo uphahla kaluhlali phezu komduli kodwa luhlala phezu kwalezi zigodo ezenjelwe phansi zama zagqagqela indlu. Sisibiza lezo zigodo sithi ngamagwana. Lwaze lwamnandi ulimi lukaMthwakazi nxa silukhuluma singakilizi. Khumbula mthwakazi omuhle sizobe sikhumbuzana kulolu hlelo lapho esichaza khona amagama esintu ukuthi zikhona izizwe lezizwana ezifuna ukuthi ulimi lwethu luchabalale lunyamalale lutshone phansi komswenya. Kodwa mina lawe silomlando okanye sizethe zijoga ukuthi sivuselele ulimi lwethu. Yingakho namhlanje sichaza amagwana. Sivuselele ulimi ukuthi abantu bakwazi ukuthi kusese lezinto okuthiwa ngamagwana okungamelanga ukuthi sizikilize nxa sisikhuluma. Ake sichaze umthando wokuqala ukuthi kuthiwa yini umthando wokuqala nxa kubethelwa indlu. Umthando wokuqala ubizwa kuthiwa ngumkhwaphavula. Umkhwaphavula ngumthando wokuqala okwenziwa phezu kwawo ijumo nxa kufulelwa indlu. Ngumthando wokuqala okwenzelwa phezu kwawo ijumo nxa kufulelwa indlu ubizwa kuthiwa ngumkhwaphavula. Ake sichaze ukuthi yini lona ijumo. Ijumo butshani bokuqala oyibo obubonakala ngezidindi nxa kufulelwa indlu ngotshani. Lijumo leli ngibambe ijumo. Kanti futhi mthwakazi omuhle ake sicacise ukuthi utshani obusetshenziswa ukufulela indlu yebo kahambe bukhona utshani bokwenza umthanyelo kubizwa kuthiwa ngomadodlwana. Kube khona utshani futhi njalo obusetshenziswa ukweluka icansi okubizwa kuthiwa yimizi. Kube khona yebo kahamba abanye kulezi insuku ngokuhlukana kwendawo okuba khona inzala bayayisebenzisa yebo kahamba abanye. Kodwa esizweni samaNdebele kudala bebusetshenziswa utshani bokufulela indlu bekubizwa kuthiwa luqunga. Utshani bokufulela indlu kubizwa kuthiwa luqunga. Yibo ke loba utshani obusikwa ngesikele egangeni bubotshwe kubizwa kuthiwa yisithunga nxa utshani bubunengi. Isithungo leso. Nxa sokufulelwa indlu buyathatha kucutshwe utshani obucutshwa ngesandla ubulingana ukuthi bungenza ijumo kuthiwa lithapho. Bucutshwa kujumo lebo tshani esibucuphayo abucutshwa kujumo bucutshwa kusithungo kusenziwa ithapho bese buphosela kwendlu. Umuntu ofulelayo umfuleli yibo lapho yabe bulokho ebuthatha ebubophela phezu komkhwaphavula. Lithapho lelo lesithungo sesisichazela ukuthi ithungo ubutshani obunengi obubotshiweyo baba liliqa elikhulu esilibiza sithi isithungo. Asiqhubeke mthwakazi omuhle sichaza izigodo eziyizwe esizibiza sithi intungo. Intungo yizigodo phezu kwazo okugijima khona imthando ezihlangana phezulu. Kuthiwa zintungo lezo ziyavulwa izikhala ukuze leso sikhala kubethelwe isikhonkwane. Isikhonkwane leso yisesizobamba uthungo ukuthi uthungo lungabuyele emuva. Kuthiwa isikhonkwane ke leso
luthungo esesiluchazile. Siqhubeke mthakazi omuhle sichaza amagama esintu, usungulo olusetshenziswa ukufaka intambo nxa kufulelwa. Kulosungulo oluyilo olusetshenziswayo ukufaka intambo. Leyo ntambo esetshenziswayo eyesipusha eyiyo ezobambanisa utshani lemthando yethu ibizwa kuthiwa lugqamo. Usungulo olusetshenziswayo ukubopha okufakwa khona intambo bese kusekuthungwa kubotshaniswa utshani uqunga bubotshaniswa lemthando yethu kuthiwa lugqamo. Lugqamo lolo asigijime futhi mthwakazi omuhle. Isigodo esibekwa phakathi laphakathi kwendlu esiyiso esibamba intungo nxa kufulelwa kuthiwa yinsika. Insika leyo ugodo olufakwa phakathi laphakathi kwendlu lapho intungo ezihlangana khona lubamba intungo ukuthi zingayiphansi okanye zingehlukani nxa kufulelwa kubizwa kuthiwa yinsika. Asiqhubeke mthwakazi omuhle sichaze ukuthi yini isihlothi. Isihlothi mthwakazi omuhle kulapho esesiphetha khona intungo zethu lapho ezihlangane khona sasesifaka utshani phezulu sifulela. Lapho utshani obugcina khona sesiphetha phezu kwendlu sesiphetha utshani bethu sithi sifaka isihlothi. Lapho sesiphetha ukufulela kwethu phezulu okugcina khona utshani bethu sikubiza sithi yisihlothi. Yisihlothi leso. Siyaqhubeka mthakazi omuhle sichaza amagama esintu. Sichaze ugqamo ngaphambilini. Esizweni sikamthwakazi yebo kambe bezikhona izindlu bezifulela kusale kungamathikili, kodwa ke futhi njalo bebekhona ade bengawathanda amathikili bekama. Okokukamisa isigodo esisetshenziswayo nxa umuntu ekama indlu sikubiza sithi khona isiqembe. Isigodo esisetshenziswayo nxa umuntu ofulela indlu ekama indlu yakhe sisibiza sithi yisiqembe. Isiqembe leso. Asiqhubeke mthwakazi omuhle sichaza ukuthi yini nxa sesisendlini kule ndawo lapho kuhlala khona abesilisa, kube khona futhi okuhlala khona abesintwana. Abesintwana bebehlalela esandleni sokunxele lapho isivalo esivuleka siye ngakhona. Umninimuzi ahlale esiliseni esandleni sokudla okungavaleli isivalo siye ngakhona. Ukwenzela ukuthi nxa umuntu ekhuleka ngekhaya eqhamuka umninimuzi engavinjwa yisivalo ukuthi ambone. Umninimuzi abone umuntu ongenayo ekhuleka ekhaya kusesiliseni ke lapho. Yisizathu sokuthi owesintwana behlala ngemuva kwesivalo okanye esandleni sokunxele, ngoba akukhathalekile ukuthi abone umuntu ongena ekhaya. Kanti umninimuzi nguye phela owemukela izivakashi, abantu abazekhaya. Yiso lesi sizathu ukuthi akumelanga ukuthi avinjelwe yisivalo ukuthi abone ubehlala ngesiliseni. Sike sachaza ngaphambili ukuthi lapho kubaswa khona umlilo sathi kuseziko. Ake sichaze ukuthi emsamo kukuphi. Emsamo wendlu kungemuva nxa kusemkulwini lapho kufakwa khona amabhodo sikubiza sithi kusemsamo lapho. Kusemsamo mthwakazi omuhle lapho umuntu ohlala khona, lapho kuhlala khona amabhodo siwabiza sithi kusemsamo emuva kwendlu, kodwa ngaphakathi hathi ngaphandle. Kusemsamo lapho kulamabhodo khona. Asibonge mthwakazi omuhle sihlangane futhi njalo kuhlelo lwakho isichazamazi sihlangane ngesonto elizayo. Igama lami nguMartin Mlilo.